Prohladno proljetno jutro u Stonehengeu. Nalazim se u južnoj Engleskoj, pokrajina Wiltshire. Iza mene je najpoznatiji svjetski megalitni krug, Stonehenge. U 7 sati izlazak sunca nas je podsjetio da je pred nama jedna od najvećih misterija koja se nalazi na planeti. Koja je to napredna kultura uspijevala da obradi desetine, pa čak i stotine tona kamenih blokova, prevuče ih sa nekoliko stotina kilometara udaljenosti i stavi ih u pravilnom rasporedu na području južne Engleske. U ovom momentu još uvijek je puno više pitanja nego odgovora. Evo nas u jednom motorcu iznad doline Nazca u južnom Peru. Ovaj kameni blok iza mene ruši u parapančad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Gardez qui j'en ai, cherchez demain. Nous pas même gain courage. Malo poznat, slabo istražen i prepušten zaboravu. Ovdje leži najveći megalitni spomenik na planeti. Nalazim se u Karnaku, Bretanji, u zapadnoj Francuskoj.
iza mene počinje niz od 3000 megalitnih blokova koji su u arheologiji poznati kao menhiri. Ovo što vidimo ovdje je jedna od avenija. Avenije su obično široke svojih 100 metara, a dugačke 1,5 km. Nema nikakvog tumačenja ko je slagao ove ogromne megalitne blokove, zabijao ih u zemlju i donosio sa velikih razdaljina. Naravno, svrha ovog megalitnog spomenika nije poznata. Karnak je sa svojih 3000 menhira, odnosno megalitnih blokova, najbogatije naselje ove vrste u Europi. Međutim, nekada je gotovo čitav evropski krajolik bio bogat sa hiljadama i hiljadama ovakvih blokova. Danas ih je ostalo još uvijek zadivljujućih 50.000. Pretpostavlja se da ih je originalno bilo između 250 i 300.000. Najveći megalitni blok koji je postavljen na europskom tlu bio je onaj koji se nalazi nekoliko desetina kilometara odavde, u Lokmariakeru. Bio je visok 27 metara sa težinom od 350 tona. Da bi održavao svoju stabilnost, bilo je potrebno da puna 4 metra budu u zemlji. Što se tiče njihove starosti, podaci su također impresivni. Pretpostavlja se da su ovi kameni blokovi prema oficijelnoj nauci ovdje postavljeni prije 6700 godina. Prisjetimo se, prije 2000 godina imamo antički Rim, prije 2500 antičku Grčku, prije 4500 godina gradnju egipatskih piramida. Kameni blokovi u Karnaku 6700 godina. Megalitni blokovi u Bretanji su različitih dimenzija. Kakav je bio tačan njihov raspored, zapravo nikada nećemo znati. Ovaj niz koji trenutno gledam poslužuje vrlo praktičnoj svrsi ovih dana. Odvaja 2 zemljišne parcele. Kada razmišljamo o razlozima postavljanja 300.000 kamenih megalita, menhira u zapadnoj Europi, od Francuske na Atlantskoj i na Sredozemnoj obali, preko Italije, Njemačke, Austrije, Holandije. Odgovor treba tražiti u njihovoj astronomskoj orijentaciji. Prema, rekao bih, najsolidnije utemeljenoj teoriji, ovi menhiri su odslikavali položaj zvijezda na noćnom nebu. Pretpostavlja se da su pojedine grupe menhira predstavljale pojedina sazvježđa. Između ostalog, astronomi su utvrdili da jedna grupa megalita predstavlja sazvježđe bika i njegovih 28 zvijezda. S obzirom da je razdaljina između tih zvijezda po desetine i stotine svjetlosnih godina, a da istovremeno raspored kamenih blokova proporcionalno odgovara toj razdaljini, postavlja se pitanje kome su bile potrebne te kosmičke informacije? Sigurno primitivnim
plemenskim zajednicama nisu. Dakle, riječ je o inteligentnim bićima na ovoj planeti koji su u dubokoj prošlosti čovječanstva imali takva znanja i takve tehnologije da dođu do tako neobičnih kosmičkih informacija. Stižem u zapadnu Njemačku. Pokrajina je Ruhr. Iza mene je ostao gradić Blieskastel. Razlog mog dolaska je veliki Goldensteinov megalitni blok. Zaštitni znak i simbol ovog srednjovjekovnog baroknog grada Blieskastela je arheološki spomenik za kojega tradicionalna arheologija ne zna svrhu, niti kada je podignut. Prilazim lokaciji velikog Goldensteinovog menhira. Zapadna Njemačka, a ovaj usamljeni kameni megalit je najviši u srednjoj Europi. Da otkrijemo djelić njegovih tajni. Najveći megalitni blok Srednje Europe. Gotovo 7 metara visine, nekoliko desetina tona težine. Zabijen u zemlju više od 2 metra. Zvanične informacije govore o njegovoj starosti između 4 i 5 hiljada godina. Koliko je stvarno star, kada je klesan, koga je nosio, koja je bila njegova svrha, ostaje nepoznanica današnjim tradicionalnim arheolozima. Govorimo o astronomskoj i topografskoj funkciji ovih kolosalnih kamenih proizvoda daleke prošlosti. Postoje pretpostavke da ovaj kameni menhir u zapadnoj Njemačkoj simbolizira Aždariju, odnosno sazvježđe Hidru. Astronomima je poznato da ovo sazvježđe Hidra predstavlja najdužu zvijezdanu konstelaciju. Odatle i dušina, odnosno visina od gotovo 7 metara ovog kamenog megalita. Boje su također bile jako bitne u predstavljanju zvijezdanog neba. U Traban-Trabarhu, također u Njemačkoj, nalaze se crveno-narančasto-žuti kameni megaliti koji predstavljaju zvijezde u sazvježđu Ursa Major. U konkretnom slučaju jedan od takvih megalita predstavlja zvijezdu Dubhe koja je također na noćnom nebu crveno-narančaste boje. Međutim, nisu samo narodi u ovom dijelu svijeta oslikavali zvijezdano nebo.
Također na njemačkom tlu nalaze se dokumenti koji govore da su na dva kraja svijeta, u drevnoj Sumeriji te kod civilizacije Maja, postojali dokumenti koji pokazuju vrlo pažljivo praćenje pojava na zvjezdanom nebu. Analizom sumerskih tableta koji su pisani prije 6 i 7 hiljada godina ustanovljeno je da su Sumerani, koji su zvanično prva kultura i razvijena civilizacija, poznavali platonsku ili veliku sunčevu godinu, odnosno ciklus, koji je trajao 25.920 godina. Naime, to je period u kome naš sunčev sistem opaše jedan svoj put, odnosno ciklus unutar galaksije Mliječni put. Također na njemačkom tlu u Drezdenu, u muzeju, nalazi se jedna od preostalih knjiga Maja. Ukupno su 4 sačuvane. U toj knjizi, koja je dešifrirana prije nekoliko decenija, ustanovljeno je da su Maje također znale za veliki solarni ciklus, koji je trajao 25.920 godina. Zbog čega je Stonehenge dio našeg dokumentarnog serijala U potrazi za izgubljenim civilizacijama? Pogledajmo šta je oficijalna historija govorila kroz vrijeme o graditeljima Stonehengea. U 16. stoljeću engleski kralj James I angažavao je svog arhitektu Inigo Jonesa da utvrdi ko i kada je gradio ovaj monument. Zaključak: gradili su ga Rimljani u 1. stoljeću nove ere i služio je kao hram suncu. Nekoliko stotina godina kasnije mi se možemo samo nasmijati toj verziji, jer znamo da je ovaj megalitni krug puno stariji. Tvrdnje su bile da su ga gradili Kelti, kasnije da je riječ o druidima, još prije njih. Međutim, historijski je utvrđeno da je Stonehenge građen nekoliko hiljada godina prije druida. Ko je tad bio na Britanskom ostrvu? Bili su Britoni, plemenska zajednica. Stonehenge je najpoznatiji astronomski kalendar na planeti. Obrijev krug u sebi sadrži 56 rupa. One su mjerile solarne, lunarne i zvijezdane promjene.
pratile su kretanje sunca, lunarnih mijena, te 12 sazvježđa zodijaka. Lokacija Stonehengea je izuzetno bila značajna za njegove kreatore. Stonehenge se nalazi na geografskoj širini od 51 stepen, 10 minuta, 42,35 sekundi. Kada pomnožimo ova tri broja, 51 puta 10 puta 42,35, dobivamo okruglu brojku 21.600. Najznačajniji krug koji tvori Stonehenge krug u sebi sadrži 30 megalitnih blokova koji su podignuti uspravno. Nekada je originalno na tih 30 bilo smješteno još 30 polukružnih blokova na njihovom vrhu, ukupno 60. Oni tvore krug. Krug ima 360 stepeni. Pomnožimo li broj stepeni sa brojem kamenih blokova, dakle 360 puta 60, dobijemo također broj 21.600. Koincidencija? Nikako. Na nekoliko drugih mjesta ove planete, Chichen Itza, Teotihuacan, Quiquilco u Meksiku, imamo identične proporcije. Šta nam to govori? Govori da su graditelji Stonehengea jako dobro znali za ekvator, za geografsku širinu i dužinu, za geometriju i za osnovne dimenzije naše planete. Ovo je jedna od najbolje sačuvanih sekcija na Stonehengeu. Međutim, postavlja se pitanje šta se desilo sa onim kompletnim megalitnim monumentom. Kroz vrijeme, protok nekoliko hiljada godina, blokovi su polako nestajali. Generacije novih ljudskih zajednica koje su dolazile koristile su ovaj kamen za svoje nove građevine, za puteve, za svoje kuće. Prije 100 godina, kada je ovo postao zvanično turistička atrakcija, u obližnjem Amesburyju, 2 km niže, čak su izdivali čekiće znatiželjnicima da odlome po komadić kamena iz Stonehengea i odnese ga svojim kućama. Pravo je čudo zapravo kako naša civilizacija u potpunosti nije uništila ovaj monument daleke prošlosti. Međutim, i sa onim što je ostalo ovdje, mi znamo da je riječ o proizvodu napredne civilizacije o kojoj zapravo ne znamo gotovo ništa.